umuntu usanzwe ufite ubwenge busanzwe bujyanye n'imyaka ye y'amavuko aba afite igipimo kiri hagati ya 90 n'110 muri bya bindi byitwa QI, quotient intellectuel. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ku buryo buri wese abibona baba bari ku gipimo cyo munsi ya 70. Uyu munsi umuntu ufite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru kurusha abandi ku isi ni umunya-Singapore, Ainan Celeste Cowley. Afite QI ya 263. Ainan Celeste yavutse mu kwa 11 mu mwaka w'1999. Bivugwa ko yavuze ijambo rya mbere afite ibyumweru 2 by'amavuko. Ai niryo jambo yavuze bwa mbere risobanuye amazi mu rurimi rukoreshwa muri Indonesia. We ni umunya-Singapore. Buri gihe uko yabaga afite inyota yarisubiragamo kenshi kugeza bamuhaye icyo kunywa. Yari afite ibyumweru 2. Ku mezi 4 yatangiye gukambakamba. Ku mezi 6 yaragendaga. Ku mezi 8 yarirukaga ndetse ashobora kuvuga neza ku buryo yanatangiye gusoma. Ku myaka 3 yamaraga igihe kinini kuri internet ashakisha imbuga za internet ziriho ibirebana n'imibare. Ubwa mbere yigisha muri kaminuza yari afite imyaka 7 y'amavuko.